Bog je pronašao Bata. On je priznao da je grešnik i pomolio se Bogu da uđe u njegov život. Batov teret u trenutku je nestao i počeo je novi život. Ali, kako će se rešiti njegovi praktični problemi? Kako će se njegov život nastaviti? Da li ima neka promena u njegovom životu? Hoće li biti usamljen i da li će se ikada vratiti u svoj rodni grad? Moja rođena sestra bila na tom bogosluženju i ona se već molila za sve nas, za naše obraćenje. Kada sam ja izašao i kada je ona to vidjela, ona je bila vidno iznenađena i kad sam krenuo da se vratim na moje sjedište, ja sam vidio nju kako začuđeno gleda ono što Bog radi u mom životu. Istina je da to veče nisu riješeni svi moji materijalni problemi, možda ni jedan, ali ja sam imao sigurnost da je sa mnom neko, Isus, moj Otac nebeski koji brinu za mene i da će sve stvari u mom životu doći na svoje mjesto. To je jednostavno vjera koju daruje Bog. To je bilo 92. negdje, kao što rekao, u ranu jesen. I od tada je sve počelo u mom životu da se mijenja. Kao što je u Božjoj riječi napisano, ako je neko u Hristu, ako je neko spašen, on je novo stvorenje, staro je prošlo, a sve novo je nastalo. Ja sam znao da sva ta prljavština koja je bila na meni tokom mog dotadašnjeg života je vjerom u Isusovo savršeno tijelo bila očišćena i sklonjena sa mog života. Ja sam osjetio jednu posebnu duhovnu lakoću. Najveće čudo je bilo što sam ja to večer doživio da je Bog živ i da ne samo da je živ, nego da je On te večeri ušao u moj život i oslobodio me svih lanaca koji su me u ranijem životu svezivali. To večer, nakon tog bogosluženja sam otišao kod baka Jelke, jer je Bog dao to mjesto, obzirom da ona nije bila udata, nije imala svoju djecu. Ja jednostavno ne mogu opisati tu količinu radosti, tu količinu i dubinu mira koji sam doživljavao. Činilo mi se u tim trenucima kao da nisam hodao po zemlji. I ono što mi je bilo jako važno i što mi je bilo prelomno za tu noć jeste da sam vidio i doživio koliko je Isusovo djelo na krstu, koliko je bilo to večer djelotvorno u mome životu i koliko će od tog trenutka biti djelotvorno za svakoga onoga koji je bio u problemu kao što sam ja, ako se obrati njemu i prizove ga u život svoj za izbavljenje. Divan si, Gospode, Tvom licu težim ja, kad pogledom me pratiš ti, milost me prekriva. Ja sam bio iz temelja promijenjen čovjek, čak i moj lik je bio drugačiji i vrlo brzo su starješine to u crkvi prepoznali i pozvali su me da radim u humanitarnoj organizaciji Hljeb života, obzirom da je Beograd bio u tom vremenu stjecište i utočište za mnoštvo izbjeglica sa raznih strana. Divan si, Isuse, Tvom licu težim ja, kad pogledom me pratiš ti, milost me prekriva. Alkohol je bio u tom vremenu put i način da pobjegnem od stvarnosti i poteškoća koje sam imao u svom životu. Ja nisam imao tu potrebu jer jednostavno
Gospod Isus koji je tu noć ušao u moj život, on je ispunio jednostavno sve ono što treba mom biću. Hljeb života je bio jedan početak za mene gdje sam zajedno sa drugim vjernicima pomagao mnoštvu izbjeglica na tom socijalnom planu, ali također i prilika da se kroz taj humanitarni rad podijeli poruka evanđelja sa onima koji je još nisu čuli. Nakon otprilike, sad ne mogu da se sjetim tačno, ali nakon otprilike 3,5 ili 4 godine rada u Hljebu života, stigao je jedan predlog iz zajednice gdje sam se obratio da pređem i da radim u sekretarijatu o brizi o crkvenoj zgradi. I ono što je posebno za mene bitno u mom životu jeste da sam od tada počeo aktivno da učestvujem u službi slavljenja u crkvi, što je mom duhovnom životu i životu inače davalo jedan novi blagoslov i jednu novu radost. Pa ja sam svakako kao i svaki čovjek koji živi sam imao jednu potrebu za molitvom da mi Bog, ako je to njegova volja, pridruži bračnog druga, ali ne na taj način da bih se ja sam pobrinuo za to, već sam tražio da me on vodi i da me direktno blagoslovi sa jednom osobom po njegovoj volji koja bi zajedno sa mnom dalje u životu njemu služila. Jedna od važnih stvari jeste da nas Bog priprema i oblikuje duhovno za ono što je u životu za nas pripremio. Tako vjerujem da je i mene pripremao za moju dragu suprugu. Da bi se taj brak ostvario i da bih ja ušao u to obećanje, trebalo je 5 godina strpljenja i čekanja. Zajedno smo bili u grupi za slavljenje i poseban utisak je na mene ostavio njegov glas, pre svega, koji je kao glas violončela, meni bio jako u srcu. A onda kada sam ga još bolje upoznala, shvatila sam da ono što mi je najvažnije u stvari je da ljubi Gospoda više od svega, da u srcu ima mir, to sam jako doživjela kod njega, strpljenja, da je častan i pošten, pun ljubavi za ljude. Tako da sve me to i još mnogo toga vrlo brzo privuklo i radujem se da možemo zajedno služiti i slaviti Gospoda. 4. jula 1993. godine se dogodio i jedan posebno meni važan trenutak, a to je biblijsko krštenje u vodi, odnosno moje svjedočanstvo pred Bogom i pred svijetom da sam napustio stari život i da sam počeo da sledim mog spasitelja koji me i oslobodio i darovao mi svoje spasenje. Neposredno nakon što je završen rat u Bosni, osjetio sam jako želju da se vratim u grad i da obiđem moga zeta, koji je, nažalost, tokom rata jako stradao, izgubio jednu ruku, bio je teško ranjen, čak je i njegov život bio u pitanju i imao sam jako želju da dođem i da ga vidim bez obzira na opasnosti kojima bi se izložio tokom tog dolaska. Moj zet je musliman, moja sestra zajedno sa njim ima 2 prekrasne djece koja također idu Božjim putem. I moj dolazak u Goražde i susret sa njim je bio veoma interesantan, jer on se iznenadio kad me vidio na vratima svoje kuće i praktično se zapitao, pa otkud ti ovdje? Bato više nije osjećao potrebu za alkoholom nakon što je sreo Gospoda. Iako je trebalo 5 godina da Bog pripremi njega za novi brak,
Više nije bio usamljen jer je ušao u novi zajednički život sa Lidijom. Božja ljubav ga je inspirisala da se suoči s rizicima u ranim fazama posleratnog perioda i da poseti svog zeta u Goraždu, gde je narod patio zbog rata. Ljubav prema narodu Goražda je izbrisala granice i prevazišla ih. Da li to sve ili ima još šta govoriti o tome kako se ljubav Božja kroz njega proširila na druge?